yapfuye. Didn't you tell him? Ese nawe ugeze umubwira ra? Mubwira iki se shikaziba? Ndeba hano gurekene. This is for Sarah. Ibingiye ku bwa Sara. I wouldn't expect someone like you to take this with dignity. I swear to God. Imbere y'Imana ntago namwishe. Don't insult me. Wimbeshya wintera intimba winjya ku. Yaracitse. You found out we wouldn't have any. Yarancitse nzi kuko agiye n'umuvuga nene byanga byakona zabageraho. Kamba beshe base mu gihe mutaramubona asige mu nkorera akazi. From a cadaver. You ask Lincoln what she. Nahaye umutwe mukuru wawe muri box wa cadavere w'umurambo wa hane n'avanyanda no uciye ku murambo muri morgue. Niho naje namuhereza. Baza mukuru we nibyo yabonye niba bizi neza. Ntago Sara namwishe. Kubanga imbudivayo. Michael. Then where is she? None ari he ni butaramwishe. Simbizi yarancitse. Right now we need to get out of here. Tuvanga aha polisi yaje vaga tuzanga tugende abantu bapfuye muri hotel turimo. Barayimutunga nawe yitunga umukobwa. She's lying. Is she? Arabeshya ntabwo abeshya. Nanjye niko yambwiye kuko abuka Sara atari yapfuye gusa ngo ukuntu bikubwira. Nawe zombi hera mwice no nawe ndakwica ahubwo. Where's Sarah? Michael. If you don't give me that gun. Maya kutama iyo mbona ndakunda kurasa. Nanjye ndaburasa mugenzi wawe. Kandi hari izije. Polisi bijemo. Mayiko nanone polisi anga yamwivugana ko baramushakisha we n'umunyabyaha already. Tugende rero. Kumanga yo ngakoze ko pikarita yarahawe ya company iri amabanga. Barerekera. Yaje angaje betereka kuno hasi yitonze. Maze kubitereka haza undarabyakira. Nuko batanga ubutumwa. Ya karita aro yayihaye. Muzehe arayibika. Mayiko gusohoka baragiye. Amenye ko ngo Sara atapfuye. Ahubwo bishaka kwa mwene se mukuru yarabonye ibintu byose akibeshya akabyita uko bitari. Sara ni muzima. Ese nibyo cyangwa si byo? Kumbanga muri California. Hakuno mu butayu. Niba ari Mojave, niba ari Mojave. Bano bo jawa yitango ni ha. Cyangwa ya. Do you know the difference between a perfectly executed operation and a failed mission? Ese mukobwa waba uzicota operation igenze neza cyangwa mission yapfuye itandukaniro ryabyo? Kwa generali Jonathan has been 2.5 years planning the invasion of Normandy. Sasa anga bisamye ubwo gwakoza akazi kabo gusa iminsi baye myinshi.